Smatramo da je ovo jako dobra humanitarna akcija i zaista smo zahvalni gradu što nam je to omogućio. Ovo je druga godina kako nam grad Subotica omogućava da sakupimo dobrovoljne priloge prodajući proizvode koji nastaju učeničkim radom. Tu akciju onda mi usmerimo na dodelu sredstava učenicima kojima su ta sredstva najpotrebnija. Naši učenici zajedno sa nastavnicima, učiteljima su pripremali sve ove proizvode. Takođe su i roditelji učestvovali u pripremi, što pokazuje da škola zajedničkim radom sa roditeljima i svim učesnicima može da doprinese da ovaj svet bude bolji.